Ka kala benengkong, jong ke election MLA, haki artili ki jela ki bahe apo kari, kata ha Asam berwes Bengal, kasdang hakane kasing sajany, hapdeng ke jimbut perking, yeki kendon, banyada nakaklam COVID-19. Ka jingpoi kinong tebut, tada du kapor, henry wajajan mit, klapoi syakan nyepu ar, 0.5% ha Asam, kat baha West Bengal pat, klapoi syakan nyepu kandai, 0.9%. Longru bakam syamladon setia kano ke jingja bom seng tenat ne ke jingsya pentut habaro arteli ki jela. Haka kala benengkong ka Asam kabadon sispa arpun ruteli ki konstituensi kasdang daga jing tebut haki saupuh nyuteli ki konstituensi kat baha West Bengal pat kabadon hadu arspa knaip sauteli ki konstituensi kasdang daga jing tebut haki laip hoteli ki konstituensi. Kajing yakni banyo kam ya ka borsensyar ha West Bengal kadai hapreng ka Trinamool Congress bar ka BJP kat baha Asam pat kajing yakun kadai hapreng ka kenhun senrop jong ka Congress bat ka BJP.